Ibihe byiza kuri buri mwese mukomeje kubana natwe hano kuri Sahel TV. Imana ibahe umugisha. Muri inshuti zacu z'akadasohoka, muri abavandimwe, muri beza, turabashimira. Hanyuma tugarutse mu makuru n'ibiganiro byacu ari kuvugwa hirya no hino mu biyaga bigari ndetse no ku isi hose muri rusange. Ariko kandi reka twibande muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi basinyanye amasezerano n'u Rwanda nk'uko bikomeje kugenda abigaragara. Ariko kandi hari icyo Perezida Felix Tshisekedi yatangaje. Ibi byose turabifite 5/5. Hari n'ibyo n'abandi bagiye batandukanye bagiye bavuga ku bijyanye n'aya masezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda nk'uko musanzwe mubizi. Aya masezerano rero amaze igihe kinini avugwa ko agomba kuzashyirwaho umukono, ariko none kuri itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ubu noneho ashyirwaho umukono nk'uko tugenda tubibona mu nyandiko dufite hano imbere yacu 5/5. Rero tugiye kubagezaho bimwe mu byagiye bigaragara mu isinywa ry'aya masezerano nk'uko bigenda bigaragara. Ariko kandi abantu bayitezeho byinshi bitandukanye, ariko ntibazi niba koko aya masezerano yo kugarura amahoro ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niba bizagerwaho. Abantu bakomeje kubitegerezanya amatsiko nk'uko bisanzwe. Twe rero turi Sahel TV, tugiye kukuvira imuzi n'umuzingo ibijyanye n'amasezerano cyangwa se uko yaba yasinywe nk'uko ubizi. Turagaruka ku byo Felix Tshisekedi yaba yavugiye muri Amerika, ariko kandi turaza no kurebera hamwe andi makuru ari gucaracara hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no muri Kivu ya ruguru. Dore ko muri Kivu ya ruguru bivugwa ko ingabo za Uganda UPDF zamaze gucakirana n'ingabo za Wazalendo, aho Wazalendo yigambye ibitero bikomeye yagabye kuri izi ngabo ndetse ikabica ikabarahira amaguru nk'uko tugenda tubikesha amakuru atugeraho 5/5. Ariko kandi mu burasirazuba naho ingabo za Wazalendo zagabye igitero gikomeye ku ngabo za M23, hanyuma zibambura uduce tumwe dutandukanye, ariko umusada ngutinda kubageraho maze barongera basubira inyuma nk'uko bigaragara. Makuru tugera akavuga ko bategereje umusada w'intwaro zihagije n'abasirikare bahagije, ubundi bakibasira umujyi wa Bukavu ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu nk'uko tugenda tubibona 5/5. Amakuru yose rero turayafite, turaje mu kanya tuyabagezeho 5/5. Reka mbanze mbakire kuri Sahel TV nk'ibisanzwe. Wowe udukurikira uri muri Amerika, uri Canada, uri Canada, uri mu Bwongereza, uri muri Belgique, mu Faransa n'ahandi atandukanye, Imana iguhe umugisha. Nawe udukurikira uri Zambia, Zimbabwe, Mozambique cyangwa se South Africa, uri muri Kenya, Tanzania na Uganda, reka tubahe ikaze kuri Sahel TV nk'ibisanzwe. Ariko kandi dusimbukire mu Burundi, igihugu cy'u Burundi, namwe turabasuhuje tubahaye yambu kuri Sahel TV. Reka tugere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Namwe nubwo bitameze neza uyu munsi, ejo bizaba bimeze neza, muhumure cyane ko n'amasezerano yo kugarura amahoro yamaze gusinywa nk'uko mubibona. Reka tubifurize ikaze kuri Sahel TV nk'ibisanzwe. Reka tusuhuze abanyarwanda aho muherereye ku migabane itandukanye. Imana ikomeze kubareba neza kandi Imana ibahe umugisha. Wowe utarakanda subscribe, twemerere ubikore, ukore share, urayikinga ibiganiro byacu, dukomeze twibanire 5/5 no kuri Sahel TV, ndetse uke no gukanda kunzogera, utwandikire muri comment nk'ibisanzwe, tujye twibanira mu makuru n'ibiganiro byacu. Imana ikomeze kubaha umugisha. Reka rero mbahe ikaze mwese, muntize amatwi, muntize amaso yanyu, ubundi nanjye mbavire umuzingo ibigize amakuru yacu nk'uko musanzwe mubizi. Narababwiye ngo ni imicuncumuko y'amakuru, kandi hano kuri Sahel TV ni 5/5. Ubu rero twaje muri 5/5. U Rwanda na RDC byashyize umukono ku masezerano y'amahoro agamije gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa RDC, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda
yikije ku kibazo cya FDLR mbere yo kuyashyiraho umukono. Ati Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda we yabanje kwitsa ku bijyanye na FDLR mbere yo gusinya aya masezerano nk'uko bigaragara. Ni amasezerano yashyizweho umukono kuri uyu wa gatanu tariki 27 Kamena 2025 i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano rero yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo byari biteganijwe mu gihe cyose gitambutse. Bavugaga ko nibajya kuyashyiraho umukono bazasinyira imbere ya Trump nk'uko bigaragara muri White House. Ubu rero akaba yamaze gushyirwaho umukono kandi bikaba byabereye muri White House nk'uko musanzwe mubizi. Uruhande rw'u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, mu gihe RDC yari ihagarariwe na mugenzi we Therese Kayikwamba Wagner nk'uko bisanzwe bizwi. Uyu mugore akaba avugwa ko ari impirimbanyi ya Kongo nk'uko bisanzwe mubizi, ariko kandi hari n'abatatinya kumwita intare y'ingore nk'uko mubyumva hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugore rero ngo ni ikirangirire mu buryo bukomeye, niwe wasize umukono rero kuri aya masezerano ahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko mukomeza kugenda mubyumva. Ni umuhango kandi wayobowe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Umujyanama wa Trump mu bibazo bya Afurika Masadi Bor wagize uruhare mu biganiro byagejeje kuri aya mahoro, yavuze ko ari amasezerano y'amateka kandi ko bitari gushoboka ko agerwaho bitagizwemo uruhare na Perezida Trump nk'uko uyu yagiye abitangaza 5/5. Ngayo nguko rero amakuru atugeraho bikaba bivugwa ko aya masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gushyirwaho umukono nk'uko mukomeje kugenda mubyumva 5/5. Hano kuri Sahel TV rero tuba tubifite byose, tubiva imuzi n'umuzingo, amakuru tuba twinjiyemo indani kwa ndani twayazana 5/5 nk'uko mukora mubibona nk'ibisanzwe. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje icyizere gike ku irangizwa ry'intambara mu burasirazuba bwa RDC, ndetse avuga ko Donald Trump nayirangiza aziyunga ku bamusabira igihembo cy'amahoro cya Nobel nk'uko musanzwe mukizi. Igihembo cy'amahoro gihabwa impirimbanyi y'amahoro mu bihugu bigiye bitandukanye nk'uko musanzwe mubizi. Akaba yavuze ko rero ari we muntu wa mbere uzabanza gutanga ijwi rye mu gihe azaba arangije ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero abantu bakaba babisamiye hejuru bakavuga ko ari ukuba Tshisekedi abona ko n'ubundi bitazashoboka kuko ngo yagiye agaragaza intege nkeya mu magambo yagiye avuga, nta cyizere yifitiye ko intambara izarangira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ubutumwa yatangiye mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Ariana Velasi wa Africa Flash mu gihe biteganyijwe kuri uyu wa 27 Kamena 2025 u Rwanda na RDC bigirana amasezerano y'amahoro
asinyirwa Washington nk'uko bigaragara. Mu mvugo yumvikanamo gushidikanya, Tshisekedi yasobanuye ko Trump nk'umuyobozi uhagarariye igihugu gikomeye ku isi ashobora guhagarika intambara imaze imyaka 30 mu burasirazuba bwa RDC nk'uko bigenda bigaragara. Ati intambara imaze imyaka 30 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Atariko Trump nk'umuyobozi ukomeye uyoboye iki gihugu cya Amerika ashobora kugira uruhare mu guhagarika iyi ntambara imaze ko bice bigacika mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati iyi ntambara idafite ishingiro nirangira intambara intambara yishe ibihumbi amagana, umuntu yavuga ko barenga abo mu ntambara ya kabiri y'isi. Atabana intambara yishe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baruta ab'intambara ya kabiri y'isi yose nk'uko bigaragara. Trump ashobora kuyihagarika binyuze mu buhuza, azaba akwiye igihembo cya Nobel nk'uko bigaragara. Nzaba uwa mbere mu bazamutora. Iyi ni imvugo ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Aya makuru rero niyo yakomeje kugenda atangaza mu biganiro bitandukanye, aho yari ari kubazwa n'itangazamakuru. Avuga ko rero Trump aramutse akoze ibidasanzwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amahoro akagaruka, byanga byakunda ijwi rye ryaba irya mbere kugira ngo abone kiriya gihembo nk'uko mwagiye mu byumvira. Andi makuru dufite aratubwira ko muri Kivu ya ruguru ingabo za UPDF z'igihugu cya Uganda zagabye igitero ku barwanyi ba Wazalendo mu bice bitandukanye. Ariko kandi abarwanyi ba Wazalendo umuvugizi wabo yavuze ko rwose nubwo ari UPDF yagabye igitero gikomeye kuri Wazalendo yabashije kubyitwaramo neza, ubundi ikabahindukirana. Bakaba batangaje ko abagande baguye muri intambara ari benshi cyane bataramenyekana umubare, kandi ko bazakomeza kurwanira ubusugire bw'igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara. Umuvugizi wungirije nawe yahamije ibingibi byose, avuga ko bakomeje kwitwara neza ku mirongo y'urugamba, ko nta gisirikare na kimwe kizabatera ubwoba cyangwa se ngo kizabahangare ngo kibashobore, ahubwo bazakomeza kwitwara neza ku mirongo y'urugamba nk'uko bigaragara ko bari kurwanira igihugu cyabo nk'abanyekongo muri rusange. Hanyuma Wazalendo kandi yongeye kugaba igitero gikomeye ku barwanyi ba M23 mu gace ko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hafi y'umujyi wa Bukavu. Barwanye ahagana mu rukerera, aho barwanye amasaha agera kuri 3, ariko amakuru tugera avuga ko Wazalendo batinze kubona umusada w'ibikoresho n'imbunda zikomeye, hanyuma barongera barekura ibice bari bafashe basubira inyuma. Ariko kandi amakuru dufite kuri ubu ngubu nuko bari gusaba umusada ukomeye w'intwaro zidasanzwe ndetse n'abasirikare bavuye mu myitozo bakomeye, ubundi ngo bakatsa umuriro mu gace ka Bukavu ndetse no ku kibuga cy'indege cya Kavumu bakabasha kubyigarurira. Nubwo amasezerano yasinywe, ariko ntabwo intambara irahagarara. Intambara ikomeje guca ibintu bigacika mu gace k'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko muri Kivu ya ruguru ni nako UPDF nayo ikomeje gukubitwa inshuro n'ingabo za Wazalendo nk'uko bigenda bigaragara 5 kuri 5. Reka mbashimire rero gukomeza kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu kuri Sahel TV. Imana ibahe umugisha. Twe turi Sahel nk'ibisanzwe, mukomeze mubane natwe, mugira amahoro y'Imana.